Katal job notification details saima lainai daily ne haikano full information tai oro jaga notification phaike Institute of Banking Personnel Selection ni torof theke oro jaga jara norok banking job o interest tongnai rok apply khaimano tai omo oro jaga jeng phaike apply khainai last date boforo apply phaike khainai tai nini age limit qualification bose full information saima lainai norok naitongdi tai oro CBT exam ongnai computer basic test tai online exam ongnai paper based exam tai omo online exam ongnai kabangma post no ongnai PU tai MT post so befangno nanai jara category wise sudo matro graduate jara tongnai rok kono magne percentage naiye graduate hangano norok apply khaimano tai 5th semester jara tongnai rok tamo apply khaimano participate banking rok tongo ja kabangma no bank tongo koyekta bank no tongo oro tai oro norok kaisa bank o job ongya kabangma bank no tongo norok ni exam ni rank ni onujai bo bank kalainai oro selection ongnai bo bank jesa bank phano kalai mano bebang no tongo oro United UPI bebang no tongo online application open ongnai 7/8/2019 last date ongnai 28/8/2019 omoni bisingo online bebang no payment khaina nangnai debit card credit card jesa bai phano tai prelim exam call letter download khaimanai September 2019 ni bisingo phainai prelim exam call letter tai exam ongnai October 2019 prelim exam ni result ongnai oro jaga October November 2019 so erpore main exam ongnai 30/11/2019 tai result out ongnai December 2019 tai call letter ongnai erpore nini interview ongnai interview next year ni January February 2020 ongnai April ni 2020 ke nang selection ongkage nini tabo job khaimanai ini befangno process pai khake aro jaga nationality citizenship ongnai oro age limit ongnai minimum 20 বছর tai maximum 30 বছর ni bisingo ongna nangnai 1/8/2019 na romoi tai nini category wise age relaxation tongnai oro jaga norok nai mano qualification details haimano and শুধুমাত্র গ্রাজুয়েট কেন নরবর্ণ অ্যাপ্লাই খাইমানো আমন সার্ভিস সেবক খাইমানো যারা কোয়ালিফিকেশন tongnai বিকম রোগ খাইমানো বেপন খাইমানো তাই এক্সাম ট্রেন ওরা জানা তাই নরক প্রিলিয়াম এক্সামিনেশন ট্রেনিং রো খাইমানো অর প্রিলিয়াম এক্সামিনেশন ফ্রি নো খাইমানো অনলাইন নরক অ্যাপ্লাই খাই প্রিলিয়াম এক্সামিনেশন bobo state tong norok ham kanai di oro jarja state tong mane prelim examination training ongnai norok free no khaibano o prelim examination ro prelim examination syllabus tamo exam phainai English language ro norok ham kanai di koita question phainai busuk mangni phainai tai time table ro busuk nai mano tai English Hindi bebang no tongnai oro jaga norok ham kanai di busuk mangni phainai total Friends, how to apply an ID norok application open ongka 7/8/2019 tai last date dongnai 28/8/2019 norok photo ni size rok nai di signature rok hamke nai apply khaidi online fee ongnai online no 100 টাকা SC ST tai PWD ke 100 টাকা other category rok ke 600 টাকা ongnai rok debit card credit card jesa bai phano payment khaidi norok online no friends oro jaga jar category wise bo benga busuk post tong norok ham ka nai di total oro 4336 jon post nanai oro jaga jar category wise post khagjak tongo busuk jona nanai norok ham ka nai di description tolau box ang notification link di nai norok ham ke nai di